bayethe wena phakathi ngithunywe ukuthi ngifunze ileveli laNkulunkulu encwadini yaMateyu 28 kusuka kuverse 2 kuya kuverse number 9. Kwabakhona kutamatama kwemhlaba lokukhulu ingilozi yenkosi yehla ezulwini yaligiqida lelitshe yase ihlala etikwalo. Lengilozi yayinjengembane timbahla tayo tatimhlophe njengesithwathwa kepha balinzi befikelwa kwesaba baqhaqhatela baze baba njengalabafile. Ingilozi yathi kulabafati ningesabi ngiyathi ukuthi nifuna Jesu labebethelwe esiphambanweni akekho lapha uvukile njengoba abeshito. Wotani nitewubona indzawo lapho abelele khona. Hambani masinyane niyewutshela abafunzi bakhe nithi sewuvukile kulabafile nyalo nje sewusembili kunani uya eGalile nitambona khona. Nibokhumbula lokhu lenginitshela kona. Base basheshe bayesuka ethuneni ngoba bebesaba kanti futhi bebajabule kakhulu bagijima bayawutshela abafunzi bakhe. Verse 9 Jesu wafika kubo wathi kuthula akube kini beta kuye bambamba tinyawo base bakhuleka kuye. Babelo ngcwele semuka live lakho egameni lenkosi Jesu Kristu amen. Ngicela ukukhuluma ethi kwesihloko sithi Jesu uvukile kulabafile. Inkolo yobuKristu isime kakhulu ekuvukeni kwaJesu ekufeni. Lokuqinisekisa ukuthi nathi njengemazalwane nasifa sitawuphindze sivuke. Lenkolo yobuKristu ingcono mhlawumbe kunalabanye abaqambe inkolo ngoba na ubambele kuJesu unelithemba lekuthi na utawuvuka ngabonke labanye labake baqamba inkolo balele emathuneni emathambo abo asemathuneni kodwa umuntu lokhethe kulandzela inkosi Jesu utawuvuka njengoba inkosi Jesu yavuka. Lokuqiniso lekuthi kuvuka kwaJesu kukhombisa emandla kaNkulunkulu ngoba uma ulandzela inkolo yobuKristu uba ngumuntu lonqobako ngoba Jesu nakafa wehlela eHades walandza tikhiya tekufa tekufa neteHades. Uma tilandza ke Jesu kusho ukuthi kusongalelo langa Sathane waphelelwa ngemandla akasenawe emandla ukuthi adukise umuntu lokholwako. Ngakho umbhalo baseKolosai besibili sahluko 2 verse 15 uthi lombhali babusi nalaba nemandla baphucwa tikhali lokusho ukuthi uSathane akasenamawe emandla ekudukisa umuntu lokholwako. Number 2 uSathane waphucwa emandla lokusho ukuthi udelungele ukuthi anga influence mhlambe noma ngadukisa umuntu konke lokholwako uphephile nakalandzela Jesu. Ligama lenkosi salibonga. Umbhalo uthi Jesu wasikhulula embusweni webumnyama wasifaka embusweni uthi akethanzekala lokusho ukuthi wonke umuntu olandzela Jesu lovukile ukhululekile emandleni ebumnyama wase ungena embusweni wendwazana yaNkulunkulu lokusho ukuthi angeke Sathane asabuse etikwakhe. So ubuswa ngemandla kaNkulunkulu so ubuswa ngilolavuka lamlandzelako lakhona kuye. Thank you Jesus. Kuvuka kwaJesu lombhalo uthi elesimfunza kuverse 6 uthi akekho lapha uvukile. Hambani nje abafunzi bakhe kuthi sewuye eGalile nkosi badlala nkosi eSwatini. Uma Jesu avuka ekufeni wavuka unabafakazi nengilosi yafakaza bantu bayafakaza nabafunzi bayafakaza kuthi Jesu ngempela wavuka. Lokusho ukuthi bazalwane sonke asikholweni enkosini Jesu nathi kanjalo sitawuvuka. Verse number 9 uthi base uJesu wangena kubo
Jesu wasondzela kubo wathi kuthula bekini, beta kuye bambamba tinyawo base bakhuleka kuye. Ngifuna ukudela amagama lathi wonke umuntu evela yaseSwatini akasondzele enkosini ahlale enyaweni takhe akhuleke kuye, naye nakafa utawuvuka. Noma ngabe empilweni kunjani, sondzele enkosini uhlale enyaweni takhe ukhuleke kuye, nawe utawuvuka njengoba naye wavuka. Asibambelelele enkosini, wonke umuntu okholwayo akahlale enkosini. Jesu uvukile. Nkosi bosise. Bayethe wena waphakathi Nkosi Ndlovukazi.